Nay, sabidong mo't day tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung kagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapaulwan. Suberbiada. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Di nakman ka sarsarita ta napudot ti ulok bitoy. Napatag ti bagakken ka. Napudot mo ti ulom litang. Ala, ibagam nga roden no niya daytang ibagam. Kartingam. Kasangay ti anak ni Manong Tunyo. Bakit? Kaya't mo Apay nga italaang nga ibagam dayta. Ha? Ado ka diti sagana da. Nagparti na ti may sa baboy kan do akal day. Adan sa pay pataw. Anya pala nga rutar aramidem ngay, mapantan alakay. Kababain ti aramidan ti asawak Manong Tunyo. Anya kumangay ti ibain mo. Kat mangmangan lang matyar aramidan ti asawam. Sana na ita ti pagbainak Manong? Kita am tigaraw na nga dahi lang saan. Nakasaganan ti pagbaluna na pagikarga na ti makmakan. Mala, bay-bay am latan ta adumat ti sagana. Di dakman kasarsarita, no saan kayo akasarsarita? Mas pa, igaraw naman ang tidyak kayat ng ugali na. Saan nyo apakibyangan ti kayat kong aramidan? Kasaan kayo matapakibibyangan? Mabit lang Manong Tunyo. Yawid ko lang ti asawak tani. Mangibabainan di ti punsyonan. Apay di ka nagbay na nagpukpuk kaw ita iti pakanan litang. Makisarsarita ak ayakin ka, bitoy. Igaraw mo man ang ginagalas nga ugalim. Bakit? Lapdan na kitday na magsarita ka. Ay, mabanuga ka makisarsarita ka. Umadayo ka man. Kasarita nak no nalamisan ti ulok. Unay daytan may bagbagam. Di ka pa yun makasarita tinasayaat. Oh, sumumpat ka mo't abakad. Ay na, nusan ka lang asawa, nabayagan na pinanawan ka. Anda ka din ni Bitoy, litang? Di nakman kasarsarita, tatang. Anda, nakalasa na ito pa nagsungsungbat mo. Damdamagak lang, no? Dadi ti balayo ni Bitoy nga anak ka. Apay asyak pay lang ti kasarita yu, tatang. Sapulin nyo latan ni bitoy. Alya. Disturbo kayo ti panagtugaw ko. Awampay na saya at nga aramid yu, tatang. Litang?
Gumatangak man iti bitsin kun may sa at 3-in-1 a kape, nana. Anya pa'y litang. No anya lang dyan kung nakagatangag, isulang titid mo. Apay ngay, makaungot ka. Agsao kayo pa'y lang, nana. Itid mong tikat gatangag tagawid akon. Anya. Ay na, nagginad kalakit din ngagtigtignay, nana. Ijay la ko man bangir at tirsena tinaggatangak. Ay kating ka gumatangan iti sa bali tirsena. Nagalas ti kastangaw galimon. Saan ang nagalas ti ugalik? Sika, tinagalas ti ugali na. Naglaing ka sumumbat, nana. Siyak pa yun, tinagalas ti ugali na. Nala, agtingnay ka, nana. Iyawat mo tigat gatangag. Talaga mangibabayin kalitang. Inkakitin apuraan nga glako ni Nana Rusay. Di nakasarsarita, bitoy. Sa narumbeng tikas niyang inaramid mo. Apay, si kalatanay at yada karbangan ng agsaw. Maminsan pa yung agsao ka, bugkawan kan. Saan nga rin narumbeng tikas? Imbaga, matkan kan ka, sumardeng kan. Litang. Apay, di ka makakawat. Unay daytan. Inton kwan, makasarak ka, timang tibabken ka. Ha? Saan to mapasamak ti kasta? Tawan ti kabuteng ko. Anya? Naturag tinagtaudak a pamilya. Pasig a soldado ken pulis dagiti kakabagyak. Adda pay kabagyak a congressman a. Ah? Padasen na katibabunta. Gubatak ida. Natangset ni Litang nga asawang bitaw. Imbaga sa maanusam tikas niya klase ti babae. Tatang, ang asang manay ta anak ka. Noon niya ti imbaga na, isaw, ti masuraw. Wala nga raw. Ti kayat na payagad, iso ti umunang agsaw. Mabainak launay, tinaramid na kang nanarusay. Uway, namak na itangay na ramid na ka ni Rosay. Pinagsasaman na kinday. Awan kiti, respeto na ah. Nya nga tayo tiramid kan ko na tap nagbalbalay tatang. Uray bagbagaam na ijay. Saan to matladom ngag anak ko? Natangsit lata. Si Kamat, ti masabat ko dito'y parangan, Litang. Anya ko ma? Nagalasag ti panagsungsungbat mo. Kit-kita lang arudan asyak ti masabat mo. Bagampay laang asyak ti masabat mo. Anya, italang aming na magnaka dito'y parangan may, Litang. Isa mas daawak ang nakakita ka. Kasanumot ngamin, paritan nakmutan ni Nana Rusing amagnay ti paraangan da. Nagalas ti ugali da dya bakbakitan. Iparit na kidin ang magnaaki ti paraangan da. Anya? Kusilapan na amin ang magnay ti paraangan na. Kunamlan asino da dya bakat. Sana pudno da itang ibagbaga na tunyo. Pir-pir naklaang da dya alitang. Unay daytan nga ugali na nagalas. Un nga rod, saan anasaya at akaroba ni litang? Man nakiapa a babae. Ibabay na launa yun ni Bitoy nga asawa na. Ay na, agtup-tup pulaklaang. Numabalen, ay jak kaya tirire. Kunamlan asino dagita akaroba.
Ibagbaga dakit din anagalas ti ugalik. Apay ka di mananaya bakit? Siguro, daddadaulan nakdadya bakit rusing. Isulakit di ti mangiwarwaras anagalas ti ugalik. Sana marami dahi tang inanarusay. Masingpot na di bakit? Di mo man isakit dadya abakbakitan, bitoy? Saan nga di pa na yung sakit? Awan mo't madingararamidan kan ninanarusay. Apay nga isakit mo dadya bakit? Siguro, ada relasyon niya. Ha? May dahi tang ibagbagam bakit? Ala, ingka din naanan dadya abakat. Total, balo mat itinatay. Ay, sumardang kan. Sana na nasaya dahi tang ibagbagam. Apay, lumaban ka, bitoy? Hindi tang. Sana ka mabutengkan ka. Di mo isakit dayjay abaket, gapo ta kagurgurak. Saan kumot aparparitan amag na iti arubayan ti balay minilitang. Apay aya, ay imbagbagana aparitak. Bumutang ti ugali na dyan manugang kauruseng. Iwarwaras na dito'y barangay tayo, asyak tinagalas ti ugali na. Riribok ti lugar tayo nilitang. Awan pa'y nasayaan ngay naramin na. Apayakit kita anak, bitoy. Jack kursunada ti panangkit kitam kanya ka. Ha? Kitaan ka lang mo. Nakasaya. Dakes kas kalamangin insulto iti panangkit kitam kanya. Nilitang panunot mo lang na ita. Sana ka mangin insulto. Sumungbat ka, Habi nga pungtot ka ngay. Awan mo't madingararamidag. Anyang awan? Jack kursunada ti panangkitam kanya. Hindi ta ka malangay. Ay, agsubli ka! Kasarsalita ka pailaan! Huh, pimanawan ti awanan bain alalaki. Umiyan ka palaing, di ti balay bitaw. Palawang palaing, ti asawam. Marengreng ka lang, di balayaw. Unta tang, makarengreng tingiwat nilitang. Lugaro na ti manggurgura kan kuwana di ti lugar tayo. Gapo ti kasi yung ugali na. Naumak pa iki dinatatang. Kasladjakon kahit ti agawin. Ikit, anakin ka na ita, anak ka. Bitoy! Rumor ka dita balay ni tatang mau! Sus, anday taman nalilitang tatang. Agpukpuk ka man dita paraangan. Rumor ka dita balay ni tatang mo, bitoy! Agawid ka ni balay! Makaring-ring at talaga dita babae. Mangibabay. Di ka paila agawid! Ay, sus! Ay, uburan na si balay. Ay, ang gawid aklagan. Tapno, di kayo marimraman tatang. Nalabas man lawulayan di bagit mau bitaw. Kaslar malay tingiwat na. Wan nga rod manong tanyaw. Nung saan la basol ti mang dangran iti asawa, naramit ka. Ay, piman ka mat anang asawa. Nakapili ka, iti kasla bulkan tingiwat ng asawa. Akasyak nagtep-tepel manong tanyaw. Kayat ka, tibaban tingiwat na, tapno agsartingan. Bitaw, mababainak at talaga ni aramidan na. Anyamot tanda kita alamok. Agdisoda pa iti rupak. Nagdisoda man iti sakak.
sapay nagbara ti panawan. Awan lang nga rodon tinaimas asidaan, nagadupay lati lamok. Agkakanatan ti bagbagam lita. Maturog ka kay din, tanay rabiyo na yan. Bumaong ka man. Ingkapis itin di ipas, kartingam. Nabayam lang nita. Maturog ka kit din. Ay sus, awanan. Nagtarayon di ipas. Nagbuntog kamot ngamin. Agdalos kang tumamot dito balay? Unay daytan bakit? Pan naturog ka niyan, sumanao ka pala. Sumangbat ka ngamin. Agdalos ka dito balay kunak. Unang, agdalo sa kinton bigat. Labaam tungutan dagiti kurtina. Nabayagan, asaan ana labaan dagita kurtina. Anya? Nagadungot na bagbagam lita. Numalpas ka ngaglaba, ingkan tupukanan dagiti sangati kayo, tanay. Nagado ti abuos na. Mabalin ka di, sumardang ka na sumanaw. Di kan mau awatan o daddo ma. Nakauli makak, ngamsi ka sumanaw ka man. Ay, di ka mau awatan bakit? Litag, nakaluto ka ano iti pagar mo saranta. Di nakasarsarita. Ano? Apay ngay bakit? Di nakasarsarita kunakmat. Nagbaliw man ang ti ugalim. Sumanao ka lang hindi rabi. Ita, hindi mo matan kaya tiagsaw. Sumardeng ka kunakmat. Hindi nakmarugong tana. No di mo kayat ngaglaawak, di ka sumanao, tadyak kayat adeng-denggen ti boses mo. Anya? Sa pulak ni Bita o Ilitang. Apaya sa pulin nyo kanyak ni Bitoy Tatang. Saan kumot ng bulsa? Anya? Igalot yu lang hindi ta sikat yo. Tapno saanan nga umadayo pa'y ni Bitoy Tatang. Litang? Awan lakat sa pulin nyo kanyak. Makauma kayo. Ay, nakalasan ti panagsasaam. Pumanaw kayo, nawanan ti bagayo Tatang. Jak kayak ti makisarsarita kada kayo. Anya? Adda kamot gayam dito ruwar ti tersenam, rusing. Ha, rusing kunamlatan kanyak litang. Gumatangak. Awan respetom litang. Birbir nga sa nakmutan. Sumanao ka pa'y laang. Gumatangak mo nak. Aglablabas kan litang. Nini, umingar kan samatan, rusing. Di nakpagpungtutan litang. Ay kat agpungtot ka lakta, rusing. Bilagan ka litang. Di ko nam nga takat mabutengak kan ka, rusing. Maysa, awan ti kabuteng ko. Adda ka bagya ka soldado kas kada pulis. Adda pa'y congressman. 2. Rusing nga agkursing. Talop. Dayta ti maganab mo litang. Anay ko, napo si Aminan, dagitingipon ka. Nagangganab mo alitang bakit? Kung nakuman mo naturad ka, hindi mo magayam kabaalan ni Nana Rusing. Ijak namnamaan na nagpigsa ti danog na. Limong buyan ti ropa ka dinanog na. Apay? Nalipata mo na karate champion ide ni Nana Rusing iti kabamban na agan na. Ha?
Agnakam ka mat siguro itan. Aday ko. Tanusan ka palang agbalbali o. Pumana mo kaon. Kat sana kon, pakita ka. Anya. Ay, di nakmat panpanawan alakay. Unay mutan. Ubak mutan litang. Awanan ti mangayat ken ka akarro ba? Nga po iti naalas nga ugalim. Ay, lakay ang balbaliw akon. Pakawanan nakmatan basta din ang pampanawan. Ikarik, agsingsing patakon. So, biyada ka ngamin. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan anay tampok nitoy. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsarunupay apakasaritaan, amay tampok metlang iti programa tayo. Unay daytan kaka. Guest writer, Yuri San. Musical and recording supervision, Giovanni Manipod, iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Naimbag nga orasyo amin. Unay daytan kaka.